ni munyemerere twanzikane duhere hano ngaha kuri update zakomeje kugenda zumvikana mu bice byose za Republika Demokarasi ya Kongo. Nakubwiye yuko turi bwahere ku makuru ari kubarizwa kuri operation Karabutaka, operation twavuga yuko itoroshye yabe na gato, ari operation Ndimbura Mugabo yaje kuba yakorwa n'ingabo z'igihugu cy'u France. Igihugu cy'u France rero ni igihugu twavuga yuko kitoroshye yabe na gato, ni igihugu twavuga yuko ari igihugu kivuga ari kijyana. Iyo tuvuze ngo ni igihugu kivuga ari kijyana, ngira ngo abadukurikiye muri guta mu byumva 5 kuri 5 ubundi muri rusange. Igihugu cy'u France ni igihugu gitegeka ibintu bikaba. Mu minsi yashize twumvishe amwe mu mategeko akomeye cyane igihugu cy'u France cyahaye izi ngabo za FCM 23 hano ngaho mu bice bigize Urusiya bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu mategeko igihugu cy'u France cyahaye FCM 23 nuko igomba kugira gutya igafungura aeroport Dogoma, ndetse ikibuga cy'indege cya Goma kigatangira kugira gutya kigakoreshwa n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ndetse na FCM 23 nyine kigatangira gukoreshwa. Donc ikibuga cy'indege cya Goma kigatangira gukoreshwa totally n'abaturage ndetse n'abatuye Uburasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo bwose muri rusange. Ibyo ngibyo byose igihugu cy'u France cyabitegetse Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 kugira ngo babikore byibuze abaturage bagena kugira ingendo z'ikirere, abasirikare bakinera kugira gutya bagafungura ibice bakinjira ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo, abashoramari bashora imari mu Uburasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo bose babone inzira bagera gutya bakanyuramo. Ibyo ngibyo nibyo byategetswe n'igihugu cy'u France. Bityo rero M23 ibyo ngibyo byose yategetswe nta na kimwe yigeze ikoramo igaragaza yuko yagize gutya ikagikora mu buryo butoroshye yabe na gato. Ntabwo yigeze igaragaza yuko yumviye igihugu cy'u France gifungura ikigo cy'indege cya Goma. Ku munsi w'ejo nimba mwara kuri 5 kuri 5 mwagiye mubona amakuru menshi cyane agiye atandukanye agaragaza neza yuko ingabo z'u France tayari zinjiye ku butaka bw'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo ahari AFCM 23. Izi ngabo z'igihugu cy'u France rero zikinjira ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo izambere zagaragaye Kisangani ku kibuga cy'indege cya Kisangani ko ari yuko ariho ingabo zemerewe indege zemerewe kugira gutya zigaparika n'ubundi muri rusange. Noneho zinjye ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo izi ngabo z'igihugu cy'u France kugira ngo zihangane bikomeye cyane izi ngabo za AFCM 23 gusa zikigaragara ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo z'u France nta numwe wigeze umenya ikintu cyazizanye n'ngo mu Uburasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mwarabibonye yuko abasesenguzi bose, abanyamakuru, twese muri rusange twari turi kwibaza ikintu cyatumye obita Emmanuel Macron yohereza ingabo ziyo ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Emmanuel Macron rero ni umugabo, ngira ngo nimba mwarakomeje kugenda mu byumva kenshi, ni umugabo wanga ikintu cyiswe agasuzuguro. Sorry gato. Ni umugabo wanga ikintu cyiswe agasuzuguro. Akimara guteka M23 ko igomba gufungura ikigo cy'indege cya Goma, aeroport Dogoma igafungurwa, M23 ikavunira ibiti mu matwi, ubwo ndavuga kwanga kugifungura n'undi muri rusange. Nibwo kuvuga ngo M23 yari ifite possibility nyinshi yagenderaho yanga gufungura ikigo cy'indege cya Goma. Ku ruhande rwabo barabirumvikana kuko ikigo cy'indege ni ikintu gifitiye akamaro impande zarizo zose. Ikigo cy'indege ni ikintu gifitiye akamaro ubwo ngubwo M23 kikagirira akamaro izi ngabo za leta Kinshasa, kikagira akamaro abaturage, kikagira akamaro igihugu cyose. Ni ukuvuga ngo niba ikibuga cy'indege cya Goma M23 yari ifite impamvu nyine yo kwanga kugifungura, niyo mpamvu batanagifunguye, hari impamvu zabo runaka batigeze bagifungura. Ariko nimba baraza gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ari ibintu bategetswe na Emmanuel Macron, kandi hazamo akantu ko kuvuga ngo bashaka iki ibiganiro ndetse n'ibintu binyuze mu nzira z'amahoro. Donc kugeza izi saha dukomeje kugenda twumva yuko bashaka ibintu binyuze mu nzira z'amahoro. Nimba ari ibyo ngibyo bashaka koko, Emmanuel Macron avuga yuko bakabaye barafunguye ikibuga cy'indege cya Goma.
kigatangira gukoreshwa nk'uko babitegetswe. Ariko mu gihe ngo banze kugifungura ndetse banze yuko gitangira no gukoreshwa nk'uko babitegetswe, Emmanuel Macron wewe yagaragaje neza yuko arabikora mu buryo bwiwe paka till when Goma airport is opened, cyangwa se kugeza igihe ikibuga cy'indege cya Goma gifunguriye. Ibityo rero nibwo yese akimara kumva yuko banze gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, yese tangira gupanga neza special forces ziwe ziri mu gisirikare cy'Ubufaransa. Special forces ziwe ziri mu gisirikare cy'Ubufaransa rwose yese atangira kuzipanga 5 kuri 5 ngo zigire gutya zizanoga mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwikorera akazi kazo zatorejwe gukora, ibyo zatorejwe kugira gute gukora. Twebwe ku munsi w'ejo mu gicamunsi twese dutangira kubona abasirikare benshi cyane b'abazungu. Hari abaturage, hari abatarama banjye baba bari za Kisangani ku kibuga cy'indege ndetse no muri quartier za Kisangani n'ubundi. Nahise njye kumva numva umutarama umwe muri bo aramamaga ati Mr. Nebe bimeze biti. Nabwo ati bimeze neza cyane turashima Uwiteka. Ati ambwira uti se wamenye yuko abandi bacancuro bageze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Uri kumva yuko benshi bari ku kigo cy'indege kuri aeroport do Kisangani, aho batangiye kubona aba basirikare b'u Bufaransa bagize ngo n'abacancuro bashyashya sorry gato, bagize ngo n'abacancuro bashyashya boherejwe hano ngaho muri bino bice bya Kisangani guhangana n'izi ngabo za SM23. Abandi batarama batabamagara barambwira uti ingabo z'u Bufaransa zisesekaye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera yuko bo bari batangiye kubona ikintu twakita impuzankano zabo, atari impuzankano za hano hafi, atari impuzankano z'abacancuro, atari impuzankano z'abasirikare basanzwe, atari impuzankano nyine z'abasirikare ku mugabane wirabura cyangwa se umugabane wa Afurika, reka tubivuge gutya. Batambwira uti ingabo z'u Bufaransa tayari zamaze ko zagera gutya zakinjira kama kawaida, ingabo z'u Bufaransa zigeze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twese tutatangira kwibaza utese kuko ni ingabo z'u Bufaransa. Icyo nicyo kibazo cyari gikurikiyeho ku munsi w'ejo ubwo twabwirwaga aya makuru. Twese dutangira kwibaza ati ese koko nibyo ni ingabo z'igihugu cy'u Bufaransa zinjiye hano ngaha mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Tubverifie neza koko bamwe mu bagaragaye no bagiye kuri rezo sosiyo batabagaragaza neza yuko ari ingabo za Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'u Bufaransa, umuperezida ukomeye cyane rwose ku rwego rw'isi hose. Ni umugabo ugaragaza neza yuko icyo avuze cyaba kigomba gukorwa. Tukimara kumenya ko ari ingabo z'igihugu cy'u Bufaransa, twase dutangira noneho ikibazo cyakurikiyeho ku munsi w'ejo ndi kugenda ngo step by step kugira ngo twinjire neza muri operation yabaye nyamuneka, operation nyakuri yo kwinjira uwo bita Emmanuel Tani Makenga, umuyobozi mukuru wa Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23. Twese dutangira kugenda kwibaza ati ese izi ngabo z'u Bufaransa turi kubona hano ngaha zije gukora iki? N'abataramu nangiye kugenda mbona muri comment section bambaza uti se izo ngabo zaje gukora iki? Nicyo tugiye kuba twageraho. Twese twatangiye kwibaza tusize ingabo ko zije kuri no butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ingabo z'u Bufaransa, akaba bwa mbere tuzibonyeho cyangwa tuzumvisheho, zije gukora iki? Ikindi izi ngabo zaje gukora ku Bufaransa, inkuba update hisaba bibaza tayari utizo ngabo zije gukora iki? Twese n'ibintu twase twibaza. Nimba winje kuri iki kiganiro wabonye neza titiri ivuga yuko ingabo z'u Bufaransa, turumvikana ingabo z'u Bufaransa zikoze operation yo kwivugana Emmanuel Tani Makenga, Imana igakinga ukuboko. Ibyo mvuga nibyo. Ingabo z'u Bufaransa zakoze operation Karabutaka, operation twita ndimbura mugabo yo kwivugana uyu mugabo Makenga, Uwiteka, Yamana ireberera Alliance Fleuve Congo, Yamana ireberera AFCM 23, akinga akaboko. Reka dushimira Imana kubera ko tukiro tugihumeka kugeza izi saa, kubera yuko hari benshi bapfuye muri uru rugamba rwo gutabara uyu mugabo Emmanuel Tani Makenga. Twakorewe kugenda tubibona
ndetse benshi mwakomeje kugenda munabyumva 5 kuri 5 yuko ari abagomeje kugenda barugwamo. Noneho tukimara gukomeza kwibaza icyo kibazo, twari tugikomeje ngenda nkubwira uburyo ki twakomeje kugenda twumva ibijyanye nuko izi ngabo za Alliance Fleuve Congo zamaze kuba zatahura neza yuko izi ngabo z'igihugu cy'Ubufaransa zageze ku butaka ziyoboye. Twarabibonye mu gihe twe tukiri kwibaza ibyo byose, tutatwumva yuko hari ahantu harashwe. Twese tutatwijya kwihogira mu by'amakuru y'urugamba, mu mirwano. Ingabo z'Ubufaransa nyine dusanga tuziteye umugongo, tutagikomeje kumva yuko zageze no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikintu cyakurikiye n'iki rero izi ngabo z'Ubufaransa zakurikijeho gukora ikintu cyiswe operation Karabutaka, operation yo kwataka bikomeye cyane Alliance Fleuve Congo mu buryo bw'ibanga, mu buryo bose batigeze bavumbura ese ngo bimeze bite. Nibwo twagiye tubona urugo rwa General Emmanuel Makenga rutangiye kugenda rugotwa mu buryo tutazi ngo nubuhe, tutazi ngo rukugotwa mu buhe buryo. Tugiye tumva ngo muri iki gitondo cy'uyu munsi ingabo z'Ubufaransa zikoze operation Karabutaka, zikoze operation Ndimburamugabo, nizo operation z'amagasa rwose, nizo operation ziza zirimbura ibyo zisanze byose, zikoze operation idasanzwe yo kwivugana Emmanuel Makenga, Uwiteka akinga akaboko. Nyamuneka ibintu ntibyoroshye habe na gato. Noneho ikintu dukurikijeho muri zino update zacu ni iki? Ngiye kubasobanurira neza uburyo ki iyo operation yaje kuba yakorwa n'izi ngabo z'Ubufaransa kugira ngo batake bikomeye cyane, kugira ngo bivugane bikomeye cyane uyu mugabo Emmanuel Sultani Makenga uyoboye Alliance Fleuve Congo cyangwa se umutwe wa AFC M23 hano ga muce gizo rasoza bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No kuvuga ngo ikintu cyabaye muri iki gitondo ni turika yiga amasasa ari make no kumvika na kwibiturika bitari bikeya, ibiturika bitoroshye habe na gato. Byakomeje kugenda biragaragara neza yuko ari zangabo z'Ubufaransa zikomeje kugira gute, zikomeje kwataka ndetse zikanatakana umujinya ukomeye cyane, umujinya Karabutaka, umujinya twavuga yuko ari umujinya wagombaga gusiga izi ngabo za SM23 zihuye n'ikintu twakita nicyo twita uruva gusenya. Ngira ngo uruva gusenya muraruzi. Impamvu mubwira yuko ari umujinya izi ngabo za leta ya Kinshasa zari zifite, wagaragazaga neza yuko ari umujinya ugomba gusiga izi ngabo za Alliance Fleuve Congo ziwe n'uruva gusenya mu buryo bukomeye. Nuko izi ngabo za leta ya Kinshasa, izi ngabo z'Ubufaransa zoza zari zategetswe ndetse zanatumwe gufata abayobozi bakuru ba Alliance Fleuve Congo kugeza izi saha n'ubundi ntabwo byari byarangira kubera ko operation ziracyakomeje ndetse n'imirwanire iracyakomeje. Nubwo mu ngabo z'Ubufaransa zinjiye kuri ubu butaka amaze kuba hagenda haburamo ubuzima bagera kuri 3 muri izi ngabo z'Ubufaransa, gusa nanone operation ziracyakomeje. Bategetswe gufata Emmanuel Sultani Makenga ari muzima, gufata umugabo bita Colonel Nanga ari muzima, ndetse banategekwa gufata umugabo bita Colonel Wiringoma ari muzima. Abo ngabo n'abayobozi bakuru muri Alliance Fleuve Congo AFC M23. Ibi bintu rero mu kubitegekwa nibwo twabonye izo operation zakozwe n'aba bagabo n'ubundi muri rusange zo kugira gute, zo kufata ndetse bakanivugana uyu mugabo Emmanuel Sultani Makenga waje kuba warutoroka mu buryo bukomeye cyane. Noneho bimwe mu bintu bategetswe twese tugeze tubwirwa cyangwa se tumenya mu buryo bukomeye cyane nuko bategetswe yuko nibabona kumufata byanze bagomba no kumujyana ari umurambo cyangwa se ari mayiti. Bategetswe yuko nibabona kumufata byanze bagomba kumurasa, bakamenya neza yuko batamusize ari muzima byibuze
bakaba bavuga yuko ari ibintu byaca intege abasigayeyo. Bavuze yuko byibuze baramutse bamurashe ari ibintu bishobora kuba byaca intege abasigaye. Ubwo ngubwo ndavuga ababambari ba FC23 cyangwa se abasirikare ba Alliance Fleuve Congo hano nga mu bice byose zo bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibyo byose ni ibintu byariko byagenda birahindura isura ndetse byariko byagenda birafata indi ntera mu buryo bukomeye cyane nyuma yuko twabonye ko amasasu yaje kuba yaba menshi ndetse n'imirwano yaje kuba yagenda iriyongera ari myinshi cyane mu buryo toroshye yabe na gato. Ndetse ikintu cyaje kuba cyagaragara none gikomeye cyane nuko aba basirikare mu gutegekwa guke cyangwa se mu guhabwa itegeko ryo kwataka uyu mugabo Emmanuel Sultan Makenga cyangwa se uyu mugabo umukuru wa FC23, ikintu cyaje kuba cyagaragara neza noneho cyaje kuba cyagenda kirahindura isura mu buryo bukomeye cyane sinuko yategetswe yuko bagomba ikintu cyagaragaye nta nubwo ari itegekwa bategetse aba bagabo yuko bagomba kumwivugana, ahubwo ikintu gikomeye cyane nuko ikintu bari gutagatinga cyangwa se bari bagamije cyangwa se bari gushaka yuko gikorwa ari ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Cyiswe Goma Airport igafungurwa, abatarama bagatangira kugira gutya bakayikoresha mu buryo bukomeye cyane, ndetse kikaba n'ikibuga cy'indege kigomba kugira gutya kigatangira gukoreshwa n'ubundi nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu bintu bita Emmanuel Makuru ni nabazi, dore yuko ari nabazi na uyu Makenga, uyu mukuru wa 23 uwo bita Emmanuel Makuru ni ibintu yifuzaga ko bigomba kuba, kubera yuko ni umugabo ubundi abayobozi bakuru b'ibihugu bikomeye cyane reka mbibiri banga n'abayobozi badakunda itegeko nako badakunda gasuzuguro, n'abayobozi baba bashaka yuko nimba bategetse ikintu nyine kigomba kuba gutyo gitegetswe kiba kigomba kuba. Bityo rero niho haje kuba habera ikibazo gikomeye cyane cyuko bategetse AFC23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. AFC23 ikavunira ibiti mu matwi kugeza n'izi saha n'uyu munota kikaba kitarafungurwa. Ni ibintu bimaze igihe gisaga ukwezi n'igice gutyo babitegetse. Rero byaje kuba byateza ikibazo gikomeye cyane, byaje kuba byateza impagarara cyangwa se ibibazo bitoroshye habe na gato kuri AFC23 kubera yuko izi ngabo z'Ubufaransa, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo ziri kwataka kugira ngo byibuze zo zifata ikigo cy'indege cya Goma bagifungure mu buryo bukomeye cyane, ziri kwataka kugira ngo byibuze ikigo cy'indege cya Goma gifungurwe byibuze kiri mu maboko y'ingabo z'u n'ubutetsi bwa leta ya Kinshasa. Ngira ngo amakuru kugenda munabona yuko ikigo cy'indege cya Goma isanwa ryacyo rigeze kure, gusa nanone ibijyanye no kuba cyafungurwa ntago turabimenya neza yuko kizafungurwa kubera yuko AFC23 yatangaje yuko izakora ibyo ishaka itazakore ibyo abantu bashaka. Ibintu ukumva yuko byari kwa byenda birahindura isura mu buryo bukomeye cyane. Ni munyemerere rero ubwo tuvuye mu makuru y'ikibuga cy'indege, ni munyemerere Mutarama ati Goma twahageze. Mutarama turabakunda cyane, turabafana rwose bavandimwe, mwebwe ni mutera agateba ariko nk'abandi Batarama n'abandi mwandika muri comment, ariko ndabona comment zagiye ziraba nyinshi n'ubundi muri rusange. Ni mugere umutere namwe ama comment kugira turushe gukomeza kugenda tubahereza update, tubahereza ikiswe idonido. No kuvuga ngo rero ikintu cyamaze kuba cyagenda kiraba cyangwa se cyakoje kugenda kiragaragara nuko imirwano ariko yakiyongera mu buryo toroshye habe na gato mu bice byinshi bigize urasaba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane ho muri territoire ya Mwenga. Nakubwiye yuko muri Mwenga turi bwaze kuhagarukaho bakubwira ko kijyanye n'imirwano iri kubarizwayo. Aka kanya butuvugana inkuru mbi haba ku ruhande rwa 23 haba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ku mpande zombi zihanganye iturutse bya AFC23 muri bino bice bya Zaminembwe n'ubundi muri rusange, dore yuko urugamba n'imirwano itoroshye habe na gato yaje kwa yagenda yumvikanamo.
ibi byose tuba turabibonye, tubonye yuko imirwano yari yarimbanije, imirwano yari yahinduye isura, imirwano ikomeye cyane yaje kuba yakomeza kugenda yumvikana mu buryo butoroshye habe na gato. Nibwo twaje kuba twabona rero yuko M23 igeraniwe n'amasasu atari make, ndetse igeraniwe n'ikintu twakita imibundano itari mikeya, ahibwo twaje kuba twagire gutya tukabona nayo itumijeho ikintu cyiswe umusada cyangwa se ramforo kuri uru rugamba rwaje kuba rwagikomeza kugenda rwumvikanira muri bino bice n'ubundi bigize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo haje ikintu cyiswe umusada ukomeye cyane, ariko nyamuneka twatinze cyane, natwe twagiye mu mpfunyapfunyi